nunum basil enye mint. Ene me pese me church mu basils ahodo a yewo Kama Gardens. Nti basils ne de yewo ahodo bebre. Ebi mo so fe no basil, ne ofe ne bia me pese me church ahodo a yewo. Nti the first one a yewo ha nunum. We mo fofo no fe no African basil. We African basil na nunum. Ana tree basil. Nti uti nunum ana nunum a unimu is a type of basil. Nti so because a basil a enye wrong because a type of basil. Nunum different from mint. Nti na ushe leaves no kra won say different from mint. Nunum basil enye mint. Ena wo fa hanso a ye wa akokọ mesa. We na de ye chicken rice soup na mo nim fitititi no akokọ mesa enini. Yes, our holy basil. This is holy basil. Most people use this for teas and the like. Na wo ba hanso a ye was cinnamon basil. Won say ya tro ne di ne fefefe ato ho. We cinnamon basil. Basil ahodo nyina obia wo unique flavor ana taste. Yenti a ye di sa di no efre no. We uko ewe for kroma ye quite common kakra eno ye evivinto basil. Na ya baha we sweet basil. We number for no friend is sweet basil. We obroni die no. Nti akoko mesa opembo for die na enu ni. Ni leaves no so. Sin ye die local no. We sweet basil ana Italian basil. Na fe wa baha. Thai for so basil omo die ni we na ye fe no Thai basil. Na ye wo lemon basil so ho. Ye sour lime basil. We say no it is to say lemon pepper into na fe no lemon basil. It is next time ope basil be use e de aya different types. Nunum, akoko mesa, sweet basil, cinnamon basil, Thai basil, ahodo bebre. How bit me de aya ni a ope dia.